Ministério do Turismo e Ambiente, no Secretário de Estado de Floresta, junto com o Ministério do Meio Ambiente da República Indonésia, realiza workshop que antecipa poluição e a Timor-Leste. Relação Timor-Leste na adesão baseada governo Timor-Leste lihusi Ministério do Turismo e Ambiente, junto com o Ministério Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta, lihusi Direção-Geral Floresta, junto com o Ministério do Ambiente República Indonésia, na Embaixada China e Timor-Leste, quarta-ne, halau seminário com a ONSA a combate poluição em Timor-Leste e a tempo bailoro naru, onde labela afeta a nação vizinho. Objetivo workshop idane atu faz informação ba itania comunidade sira tamba Timor-Leste mos agora tu tama saya nessa membro ba ASEAN então questão ida importante liu maka uinsa para tu bele serviço a mutu que a nação ruane nação sira nebe nessa membro ASEAN para o dihare assunto ida konaba poluição nebe liga nessa aisuar nebe maka nessa dalam rumah afeta ba ya nação selu idane maka nessa ita convida o Ministério Turismo e Ambiente convida itane matenek na insira nebe mak mai usi Indonésia usi Ministério Ambiente Indonésia nia o de mai faz sirene experiência com a ONSA tu bele halo prevenção com a aisuar nebe makanesa ultrapassa a nação sira nebe makanesa o de labele afeta baitania aero sira nebe makanesa penerbangan sira nebe makanesa lao itare kata Timor-Leste mosoninia voo usi Timor diretamente vai a Singapura, vai a Malaysia, nomos vai a nação selu então idane anessa orso pida nebe mak importante para mos atuare assunto sirane o de nune labele anessa ia problema rumah nebe mak anessa ia futuro to irmai ta tene kata nação Indonésia sira ia experiência makaste tebes com a ONSA para atuar combate poluição, combate a nessa aisuar nebe mak anessa acontece a tempo bailoro naru. Indonésia, nessa nação nebe adere ao ASEAN, pronto apoio Timor-Leste, Liliu e a setor floresta, onde faz experiência com a ONSA, usa a estratégia onde antecipa poluição que a aisuar. Terima kasih. Jadi workshop ini sebenarnya untuk berbagi pengalaman, sharing knowledge ya, experience, karena Indonesia kan sudah menjadi anggota ASEAN dan sudah meratifikasi AATHP. Makanya sekarang workshop ini menjelaskan bagaimana pengalaman Indonesia sebelum dan sesudah menjadi anggota ASEAN. Nah, yang pertama sebenarnya ATTHP itu adalah komitmen negara-negara ASEAN untuk menjaga jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan yang bisa menyebabkan transportasi waste ke negara-negara lain sehingga menyebabkan tadi akibat terhambatnya transportasi, sakit dan edukasi dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan Pak Sekretariat ya, Pak Sekjen tadi. Jadi itu sebenarnya utamanya. Yang kedua, bahwa memang kebakaran hutan dan lahan itu bisa terjadi di mana saja. Dan itu biasanya terjadi di tingkat tapak. Oleh karena itu nanti pengalaman-pengalaman dari Indonesia yang sudah menangani kebakaran sejak 2016 ke bawah ini sudah menurun sangat drastis. Itu adalah memang tingkatnya integrated fire management. Do plano Secretário de Estado de Floresta se coopera muito com a nação Sira nebe avançado ONA e a área floresta, onde arreba assunto prioridade Sira no nebe desenvolve floresta e Timor-Leste e a futuro onde bele for benefício para o povo Timor-Leste.